ৰতন পিংকি ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ VP আৰু XEM আছে আমাৰ জগত সিং নীতি তেওঁ হ'ল আপোনাৰ VP কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু MLA XEM আৰু অশোক চৰণ ডাঙৰীয়া তেওঁ XEM আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ VP তেওঁলোকে আপোনাক ব্ৰিফিংখিনি দিব আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে সভাখন চলাই দিব Kali benar je. Ini itu jadi tunai apa dengan tujuan apa? Satu kali press media tu hasilnya corong lo. Itu dikai koi pinya nanti tu menang cukai ke lah lo. Je nini apa? Tarik klipen tarik performa. Laan all over India lah pen. Assam anggong punat dan Parliament anggong. Ram topik anggong sampai Karbi anggong ada. Lapen itu jitu tribal atau apa? Lapen jitu 6 schedule ini am di tempat kecing mana jadi Gaurav Gogoi sar Ladakh Karbi Anglong is anat hak dai thor kecing si aho mesti pen dak parupa angkira lapen ajodi pugilo lagi kupilo maka do kawe Karbi Anglong homoisa kupilo keciplang bom hal hai ka do kawe kecini kantung lapen muni tutung ko son ma pedi lai kecini pa lapen Ladakh jitu ni tum thai nam long lo la ni itu alang likhe bang bangke latak la anse respond ke me muni da tum pha congress tum long tangka paisa ave ang bom stami muni tum aning ke hang pen towar sudi pura dai thora long puna milli long puna deopani long puna sulu pothar long puna bukajana long puna lapen lapu hala jitu borjana long puna lapen la ana towar ke me ang bom jitu kar gitu jitu tribal tum nong le hadara borjan area long 18,000 bigha solar project jitu biji padim ankelanga lapen jitu pre dak ke bang pen kado kabe muni tum respond radang ma thawde lasi ladak kai gong long lapen hi radang jalan ke bang hosi piloma BJP tum bang ke lada isi herak ninga program lagi bidun lapu bang ke kado kabe rada tum bang ke Gaurav Gogoi welcome pu lapu na bangalang tum ke go back की पूरी बोलते ang munir tum samya angkha do nahi polo latabe lapendi tu ni tum ka chini do nalang tum go back to tum bangke alang to ani hang kali ke bang kali alang to bhange jobor jos ni tum aphan jitu rada tum munir tum pa chini ateng lote itu ka chini do bangke tu iram ram hang si munir ke to si jitu suri si kpc hala tum aphan jitu eban kusi ni tum ka dilong lapen ang parka hok ne kali ne nang tum banili tum leke jong kali tab bang tum na ke jong ke itu press media tum hanta alang tum phat nang tiki thade pache thang thapu 1500 kusi nang tum hana nang ke pa basila bang ke lapen ajulong la tuirang lo ha itu pini press long na ne tum thai long muni da ve ya da ve kusi ke pu ta nang tum thai long la dak adim chiang je Ladak boleh 50-60 munit si jang chot tu. Ladak kado kawe beranda pithe ke हजार munit ke hang kali lo lagi. Aning ke hang munit tum ke ba long tin same. How ladak man Japan same itu munit tum nang receive don Gaurav Gogoi fan bike block si 300 above bike motorcycle pen ke ba. Halo si laso basket Karbi Anglong rat itu respond Gaurav Gogoi sar ke ba. Itu Assam Pradesh Congress Committee President ke ba. La an nang cipto do la lo nang pidun pot Karbi Anglong ada fan chorolo la pen la tak pen theglong lo ke bang jiani bang ke chelar do vek po la si jitu la so press doi pen tu bhai chini bang ke alang li Rahul Gandhi ni tu bhai pulo je dara mat phere re tu tu bhai tu dara mat la pen jitu ni to fan Gaurav Gogoi ni to president putulo je ebar juice hobo pedi hala sini tu bhai tu kang lo la si la so afai ne bang ke continue po la pen congress tu ahok pe dalam bangke ferere la pen la bangke no dhuke ahok pe si 2026 ke siddhant pen congress tum hai ko wang theke klangtang halo ka bitange